Ka turuturu o wiki ake rā te aume I ki te rangi o te anō ki te kawa wairua, ka turuturu o wiki io, ko ngā mihi kiwea o te anō ki te kawa tangata karanga maila tātou I te āhuatanga ki ngā tini āhuatanga tonu o te wā. Weno ko te kupu o te uru tēnei, e pāororo kaua ke nei rā ki a koutou katoa Rauru Broughton tēnei te kaitaki I te kupu me te kōrero. Kati, ko ngā pūrongo tēnei, a te reo te uru no te wiki tonu nei, weno hei tirohanga no mā tātou, nā runga I tērā, kia ruku anō au ki a papatuanuku, ki te whenua. E a nāu I konei o te anō e ruku anau ki te pū, ki te weu, ki te tāmoro, o te no ki ngā rito o te pāharakeke. Ke tiki nātu e au ko ngā rau o te harakeke, ara hei hui tiki māku, ara kau I tiki tia ke rā, e au he taura, ei kawe atu rā, ia tātou rā, ki ngā pūrongo kei mua I te aroaro. Kāti, tēnei ka rere aere ai au me te raranga aere. Kia tai atu ai au ki te rio o te roe o taranaki ki te maraki, ara ki roto koe ia ki waitara. Ki rai ia tēti ōtaka ei waka whanatū I te unga rangatahi o waitara e ki Anei a te ingoa o tēnei o ngā ōtaka koe ia tēnei ko Hōkai Mua. Kia Hōkai wakamua ko te unga rangatahi. Nā runga I tērā Anei rā ko te pūrongo. Mo te unga rangatahi tēnei pūrongo te tuake nei, kei waitara a te Hōkai Mua, e wai ana tēnei kaupapa I ngā mātāpono kia mai ai te pakari o te taioi, tonu mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo. Te Hōkai Mua o te kāui rangatahi. We just want to create a safe space, safe environment for our rangatahi to come and hang out, chill out. Our community can be quite a harsh place at times, so we want to give them that safety barrier from the eyes out there and give them something positive to look forward to. Oh, it was just a group of us boys got together one day and decided that we could utilise our skills to help our rangatahi, and this is the start of a wicked journey, hopefully. Ko te Hōkai Mua te ingoa o tēnei kaupapa whakapiki, whakakotahi I te unga rangatahi. E ai kia McLeod, ko te wakarite I tēte I a uru mōwai, mō ngā rangatahi tōna pūtake. To start off with, since we're only in day 2, it's all sports orientated at the moment, and then slowly move into introducing a homework club, getting some local guest speakers in to try and encourage our rangatahi to look past school and what their future might look like. E ako mā tauranga e tākaro ki mua anō e te I o ngā momo mai kakawea. E wai ana tēnei kaupapa I ngā mātāpono kia mai ai te pakari o te taioi. Ara, ko te whanaungatanga, ko te whaitaratanga e te I o aua wainga. I've learned a lot of social skills to hang out with people and just be out there, be confident. I contribute with all the mahi and try and help if anyone doesn't think that they're part of it. I'll come and help them, hang out. Hey, come over. Yeah. So that I mostly just try and do as much as I can. E ai kia Aiden, nā tēnei kaupapa aia, I waka kipa kia pakari ake tōna pūkenga waka whanaunga, e pakari ake tōna tū. Well, it's an opportunity for them to open up pathways and opportunities we didn't really get as rangatahi growing up in Waitara. So, we're just wanting to, I don't know, just try and make a change to the community that's always giving us something. So, just our bit to give back. Oh, just growth in our rangatahi and, just open to their eyes to the potential that they've got inside them, and, I don't know, just unlock doors for them, Ko te wainga nui, kia whakaaweawe I te tira nei, kia pūa o taua ai, tā rātau ōkai. Aro a Broughton pui, te reo o te uru.
Wea no rā, e mi aro atu ana rā ko o te manawa I tēnei wā, te rango ake kei te kōkiri o te ano kei te ōkai waka mua, ngā kaiara I tēnei kaupapa mā a tātou nei tamariki mokopuna o te takiwā ki te māraki o Taranaki. E kimi uara I ana, ara e wāngai atu ana I e te I ua take ake nei mā te unga rangatahi o reira. Ane e toro atu ana ki ngā kōrero tukui o a ngā tūpuna hei koro wai mō rātau. Me ngā mai tonu a te rauanga, ngā mai rauanga nei, me ngā mai o te ao kapa aka, ko ia tērā ka kōkua o te ano ei rengarenga, ei raurengarenga mā a tātou tamariki. Nō reira koutou kei ngā kaiarai I tēnei o ngā kaupapa rangatira rawa nei, tēnā koutou, o te ano kei a tātou rangatahi, tēnā koutou. Kia mau tonu mai, o te ano ki te reo o te uru me te kupu o te uru, kāre kore e hōkaitanga nui, ana ka puta mai rā I tēnei hōtaka e kia nei ko Hōkai Mua. Nō reira koutou e anga waka mua nei, I roto I a koutou kōkiritanga katoa mauri tū ki runga. Ka utia ea ko te pātonu o te harakeke, kei hea rā te kōmako e kō. Wea no, kei te ro e tonu o te Manawatū o Horowhenua. Ko ia tēnei kua tutuki rawa te wāanga ki Ngā Whakataetae Manu Kōrero o Manawatū o Horowhenua, kei tēnei o ngā pūrongo kārongo ake rā tātou I ngā manu kua angi tū I roto I tēnei whakataetae rānei ara Manu Kōrero. Tēnā, kia oro pua tu tātou ki te pūrongo. Ko te whakataetae ngā Manu Kōrero I tū ki te rohe o te Manawatū Horowhenua I ngā rangitata Kwahipa. Ko Kōhai Cherrington o te kura o Manukura I mutu tuarua mai I tērā tau I te wahanga o Rāwhiti Ihaka, he wai I tēnei tau, I puta tōna ihu, kia toa ia. Ko koa te ngākau tino hari koa I tēnei wā. I tino whakapono au katoa te rao ngā tukai kōrero aneki. Engari I te wairungo au I taku ingoa I whakaro au e, kua toa au. Kari ai. I riro ko te wahanga a tāturi kara kia tak kahukura nui no te kura kāreti o hato paora, ko tōna kaupapa kōrero, ka whai oranga tonu tēnei reanga, mei kore ngā momo hangarau. Can our generation navigate life without technology? The answer was no, but I did a really long speech talking about why it is no. It was pretty funny. That's probably why I won. Kia ora. Didn't think I'd win, to be honest. It was a bit funny. If I knew I was going to do this, so I might as well just put my trophy back down and do my speech again, you know? Ko te wahanga o te korimako I toa ia hemi pinwhangwhanga no te kura tuarua o ngā tamatāne o te papa I oia. I roto I tana kōrero tēnei, I puta I aia te kōrero me whakamārama ia ki tana rangatira ki tōna wāhi mahi, te tino pūtake o te rā o Matariki e kainamu mai ana. I work at Rebel Sport and Matariki is a time for us to celebrate mātauranga Māori, and I just worry that with the public holiday of Matariki, it might be a chance for retailers to take that away from us and instead sort of create a false ideology of what Matariki really is. You know, because we don't want non-Māori and people who do not know about Matariki to think it's just an opportunity for a sale. You know, we want people to see the true meaning of Matariki. Just proud for my kura and proud for my whānau. I've been doing Manu Kōrero for 5 years now, and it's just all that hard mahi has finally paid off, you know, and it's just a good opportunity to get my whakaaro out there and hopefully leave a message with everyone that came today, that we as Māori are strong and our rangatahi are the future generation and we will succeed. Ko Paunamu wharehinga te toa whakaihuaka o te wahanga o pei te hurunui, nā te pā uaua me tōna manawa nui I puta ai tōna ihu. Karehe kupu, karehe kupu. Engari pai, te mea. Ko wāte au mo te roa, ko wāte au mo te wiki ne hoki, so pai. Pā te hurahi, take tino kāko, nāna I poipoi ai au, I mirimiri taku tuara, kia haere tonu au, kare au he te mahi ene mahi, engari nāna I aki au kia mahi.
He mīharo ki ngā kai whiriwhiri te kounga o te tū o ngā kai kōrero katoa, ahakoa ngā pēhitanga o te mate ko whiori ki ngā kura i roto i tēnei tau. He rawe ki te kite i te huhua o ngā rangatahi, e whai wahi mai ana ki tēnei kaupapa. Ka mutu kei te kitea te nui o te mahi, ko oti a rātau, ko te whānau, me ngā pāwako, te whakariterite, ai a rātau i tēnei rangi. He miharo, te tāhua hoki o ngā kaupapa, me te pai ki te rongo i te reo, kei te oro pai te reo Māori i konei. E rawe ki au te ngā kōrero katoa, ngā tamariki, tērā e tahi, me kaha ke te prakati ki te kāinga, te mau i ngā kupu. Hoi anō, tērā hoki e tahi e tino kaunga te reo, māma te kite i āta whāngai, i āta poipoi, nā reire e mihi ana. Me mihi hoki au ki te māia o ngā tamariki i hara tēnei mahi, te mahi māma no, te tūki mu i te makiu tāngata, nā reira me mihi ka tika. Ka tū te whakataetae ā-motu hei te rua te kau mā waru, ki te toru te kau o māhuru, ki te whanganui ātara. Ka whakakore te hui ā-kanohi, ka whakapaoho tia te kaupapa nei, ki runga i purangi. Te mehemi te reo o te uru. Oe no e mana i ewe i e tapu tēnā kōtau. E ngā ngutu kōrima ko i te ata tū katakatu tēnā kōtau. Katoa kōtau i eke tangaroa panuku atu ara ki te kōti i oangi tū tēnā kōtau. E tia nora kia kōtau katoa i uru atu ki tēnei o ngā whakataetae. Te whakamauri ake ara te whakamana ake i te reo rangatira. O tia no i te reo tonu i kōrero tiara e kōtau. Tēnei kāmi i atu ki te katoa, ki ngā kaiako, ki ngā whanaunga, ki ngā oa. Ana i tau atu, o te ano i tūtau toko atu, i tēnei ene o ngā manu tieri, i ene manu koroki, i roto i ngā marama. Tēnā kōtau katoa i whakapau wera, no re ko te katoa i tau atu tainua rā, ki ngā toa i uwaka o ngā manu kōrero, no roto ana mai o te Manawatū, e tūnei te manawa, Horowhenua i oroa e kōtau te whenua, mauri ora, tika tonu atu ana kia kōtau. Mai o konei ara te riu o Horowhenua Manawatū, ka tiki ngā tu e au ko taku rau arakeke, ara airaranga i au, ana ki roto i te riu o Ngāti Raukawa te au o te tonga. Tērā ia te tihi mārei kura. Toki aua a, koai ko Libby Hakaraia. E kai pāororo i te kupu kōrero, i ngā mai rewirirangi i roto i ngā tau maa, e waine e mō i o tiana mō ngā mai wakata. Kā tiake, ana i tuku ara ko te Tohu Huanga ki runga ki aia, mō ana pukenga, mō ana pūmanawa i roto i ngā tau, Anei te roa ngāke o ngā kōrero. Kua kākahutia e Libby Hakaraia ki te Tohu Huanga, nā tōna titikaha ki ngā mahi o te ao pāpāho. Koni atu i te toru te kautau a Hakaraia e tau ana ki te rāngai, ko ia hoki tētehi o ngā tuki auaha o te ao Māori. Te kaumawhitu nā tau, i te mata ai i ngā reo irirangi o te mutu, ki te taha o Harry Williams, Henari te uama, engari ka whakawhiti i te mahi o te whakata i te tau rua te kaumatahi pia. So e roa te wai mahi ane ki runga i tēnei kaupapa. Engari i mua atu i tāna tau ki runga reo irirangi, i whanaia ia i te haikura. To be brought up in a system that saw Māori and young Māori women as not being destined for great things. That was when I was effectively told that I wouldn't make anything of my life because I was a Māori. That was a light bulb moment for me. And I was absolutely determined, that wouldn't define not just me, but my whānau. Mai reira manahua ai tēnei uri o Ngāti Raukawa, kia tohua e tehi o ngā paki waitara nui whakaharahara o te ao Māori. We've made stories that really show tell the stories, the length and breadth of this country, of Aotearoa. I mean, we've made entertainment shows, music shows,
you know, a lot of documentaries about people seeking their whakapapa or finding their way back home. He umanga kua heria e ia ki rā wāhi ki e te hiunga hapori iwi take o te ao. I've been really privileged to meet and be alongside I think some of our greatest historians, some of our greatest teachers, but also to be alongside people that have invited you into their homes and their lives. E iwa tau ki muri hoki aia ki tōna tūranga waiwai ki Ōtaki. Te wāhi tau tapatia e ia i te āhurutanga o Māori land. Te tawharautanga o ngā tangata auaha Māori. Ki au, Ōtaki ko te pito o te ao. E whai au i ngā tapuwai o ngā koia, o ngā wahine toa o tēnei hāpori, you know? They were magic people. Nā te pio o ngā tau ia kua tau ki te rāngai, kua kite ia i te manawa ora, mā te āpōpō. I have great hopes for our country of Aotearoa. We are seen as leaders by iwi taki o te ao. But I can see here in this country, you know, there is a change, and I've seen that change. I've been around that change. I nāia nei kua huri tana aro ki te hui ahurei tua iwa o Māori land, ka tū hei te wā o Matariki. Regan Paranihi, Te Reo O Te Uru. Weno ke tatua i nei Libby tēnā rawa atu koe. Tēnā rawa atu koe i mai tai me ngāre e o te kupu i ngā rā o mua. Ara ko Are Williams ma, ara ko te ua ma, e rā o ngā mātanga pū. Ana e mō i ana ki te o unutanga o te ranga au i te kupu i te rangi, te kupu i te wenua. Ana ka tai koe ka tauri ake ki te ao, wa kāta a koe ia tēnei kua pua wai mai o pukenga, me ngā pūmanawa o roto i te watu manawa tonu, kei te kite ai roto i o mahi. Tō ka a oki ki te wirina ki te ao Māori. Hei aka onunga mou, o te ano ai rau arakeke ui tiki māu. No reira kei te tua ine ki te ake ana tēnei kano o ko o mai, hei hei uanui. Mō ngā tauira waiake, mō te unga e kai ngā kaunui ana ki e ngā mai, e maingi ana e koe. Ka tika te tohu ki runga i a koe, no reira kei konei te reo o te uru, me te kupu o te uru, e mai o a kenei, e o a kenei, tēnā koe kia taunga mana ki tanga. Ko te rite taku taura arake ke taku muka, ana ku tiki tia e mai nei e au, ka uiu e au kia rite anō ai au kia Māui. Ka uiu atu ki ngā wetu o te rangi, ana ai taura ono ngā māku kia wai, kia matariki o te anō kia puanga i te rangi. Ko puanga te kaupapa kōrero o roto i tēnei pūrongo. Ko puanga e tāiri mai ana i te rangi, mārunga o pari aka. Tērā te wā, ka rewa rā ko puanga ki te rangi, ka no o mai a pari aka tangata ki te tau i tea i tāoka ai wakamii ki te mana orunga. Ka tia ke te iwi kia aropua ke tātou ki te pūrongo. Kua tae mai te tau au Māori kia Taranaki. Ko puanga te tohu o te tau au Māori ki tēnei pito o te motu. Ko puanga te tohu o te tau, ka ki atu. Ko puanga te tohu o te tau, ko puanga te kairuri o te tau, ko puanga te kai aru i a Matariki. Koera te kōrero o konei. Kua te kautau tēnei aurea e ari ana ki pariaka. So we've evolved this, like going up on our puke and doing the karakia and the waiata and the poi. That's evolved over the years, and we want to embed that into the future for our mokopuna. Te nuinga o ngā whakaritenga mō tēnei mahi no te mea ko māta wharihoka, ko ea te kaiwhakahaere o tēnei whakaro kia whakapiri tātou katoa. I wānanga tātou i te pōra, ko ngā poi manu te take i rungi te karanga o ngā poi manu kia aramai. Me wānanga ta i tātou me pe i ngā whakaritenga mo te atanei. I kau mai ruakere ko te mātuatahi, i kau mai te tāne, ki roto i te wānanga o ngā waine. Mei kori ake ko māta warioka mā,
ki ai tēnei kaupapa e ari ana mō ngā tau tua ngā uru. Ko te mahi a te katoa, mā mua, mā muri ka oti te mahi, ei? A kua waimari e tātou ki enei taonga tuku iho, me tēnei mea te mātauranga kia mōhio anō tātou, he whetū tō tātou o roto taranaki, ko puanga tērā. I te mutungai o e kaupapa e whakakotahi ana te iwi, e wakanui i te tau o Māori. Ko te painga atu, ara no te hunga ka piki i te puke, ka whakarongo ki te waiata, ka whakarongo ki te karanga. Engari te mutunga heo ka hoki mai ki raro, tahu i te ahi, mahi i te māra. Ko te mahi i te māra, koera te mahi a te tangata ki te tautoko i te oranga o te iwi. Whakatipu i te kai, whakatipu i te tangata. Nō reira, koe nei te kaupapa o rongo, rongo mātāne, rongo maraeroa, rongo tautangata matua. Me te hau e pupu i mai ana, ko tāwhiri mātea. Titiro ki ngā wetū i te rangi, kia puanga. Iru e re rerikura, te reo o te uru. Karanga mai, te muorangi ngā wetu kānapa o te rangi e tūnei, karanga mai, e te kaupapa tangata i runga i te mato te wenua koutou kai ngā rangatahi i tai atu rā ki runga ki te pari ako ngā mātua tēnā koutou. E tangi arorangi atu ana ki ngā mana ko oki atu rā ki te rangi māroto i a puanga o te anoko o tātou tini ai tua tērā. E mi ake ana rā ki a puanga a Kairau, ko ia rā tērā te wāanga ki ngā tupu o te ua o te māro o te wenua. E nei āhuatanga katoa i puta, i ruruku tia te rangi, i ruruku tia te wenua, i ruruku tia te tai ao, ai wakami i ake ki te tau au ka mai nei, ko ia tēnei te pūtake o puanga ana i riro rā, ma te tini te mano i tau atu rā ki pari aka ka tika, ana ki arui atu rā e rā karakia ki te rangi. Me te maa rā ki ngā poropiti o te witi o rongo mai, rā ua ko te ukakai, ko rātou i tō rātou nā wā, ko ia tērā, e mi i ake ana ki ngā mano o te rangi, ki ngā wetu korakora o te rangi, ko te rite tonu i tēnei rangi, tēnei kāmi i karanga mai, a tēnā koutou, te ono atu nei ki te mana, o te ano ki te wei, o te ano ki te wakamataku, o ngā taonga au tātou mātua, tūpuna ngā taonga puiaki, ngā taonga ka mea mea. Nā runga i tērā, ko ia tēnei e tātou mā, ko ngā pūrongo katoa, kua putarere atu nei kia koutou, mai te reo o te uru. E tino taunaki tiana, e tautoko nāna, e ngā ware. Ko ia tērā te reo i rirangi o taranaki korimako. Ko ia rā tērā te reo i rirangi o wanganui. Ko ia no tērā ko te reo i rirangi o rangi tāne, e tūnei hei poupou, mo e nei o ngā kupu katoa, kua puta mai. No reira, kia koutou te unga manako i mai, ara, i tuku mai ngā kupu i ngā kōrero, mō ngā pūrongo nei, ka nui te ngā kau, ka nui rawa atu te ngā kau kia koutou. O te anora, e te māngai pā o tēnā koutou, ko koutou oki, tēnā, e tū mai ana, ei parirau, kia rere pai ai, kia tika te rere, tā uu o tēnei o ngā o ene o ngā o taka ana ki te rangi ki te wenua. Nā runga i tērā e tewi kia no o aumaru tonu tātou, ne? I roto i ngā uatanga o tēnei wā. Rauru Broughton tēnei e mi i ake ana kia koutou, ki runga, ki rano, ki wao, ki roto, rire au, pai māre.